sanibonani wengane zakwethu kuphinde kuplatform yakho lombuso njengamanje ukubingelelayo yena uMathinto wacebisa uNtombi umqomela amehlo akhe abanye baqomele imali sangoma sansi sikhomba feeling nefico social nathi nathi umntana umuntu onqomela nokomba ukutshona ulwazi ngane wethu ngoba usuku lakho lokuqala ngicela ukuthi ushare uphinde ucomment usubscribe ube kanye nathi nje ngane wethu sibongela laphana umzukulu kaNyathela libuke ikusasa lakhe liqhakaza emva kokuba ke eze noshuni wakhe othanda ukuthi uncike ke kokamalume wakhe uBhekumuzi kodwa ke ube seyibongela naye ethi ke uyalibona ikusasa lakhe liqhakaza nakuba ke izinto zingacaci ngesikhathi kodwa ke ube sejabulela ithuba linikezwa abalandeli bakaMaskandi ubesho laphana ke ku WhatsApp ube ngasakushiye ngaphandle ukuthi ke uyafisa ukuthi ke abantu belalela ingoma yakhe ethi emagcekeni othanda lapho khona ke afeature khona ubaba ushwi nomntekhala uzokhumbula ke umzukulu kaNyathela ukuthi insizwa ke kaduma kakhulu ngengoma ethi well love ungangigwazele endlini nami ke ngolopho ifeature khona ke ubaba uKhuzani ke eminyakeni eyadlula bedume ngezinye zezingoma ezithi simele amakhulu lapho wayebala khona abaculi abahlukahlukene ngane kwethu mina angifisi ukumosha isikhathi sakho kodwa ngiyafisa ukuthi ke manje ube sikhulume ngomculi kube ukuthi sikhuluma ngomculi oseke wambona umzukulu Nyathela ube lapha ke uKZN kwigcwalisa picnic activation lapho khona ke obemenywe khona uKhuzani ubeke esekhombisa ukujabula kakhulu ndayenzelwe abalandeli bakaMaskandi nangendlela abamthakasele ngayo emcimbini wakhe ke uKhuzani lapha ke uKhuzani apromote khona igcwalisa picnic umcimbi lo ohlabahlosile ubeke esebonga ithuba alinikezwe yibona abalandeli wabonga nokuthi ke bamamukele ngendlela esimanga insizwa ke kade yafika emculweni kodwa ke ayinake kanga ngalendlela yokuthi bese emehlweni abantu kodwa uma sefikile kubantu bayenza lento ayifuna ngane kwethu naye imbukiso bhanyabhanya ngingachitheli isikhathi ungangigwazele endlini ngiphila nomuntu othanda lenhliziyo yami ngengane